ole thlir tu le ngai thatu zong te in sawain chi pai le vekule hei putrama chuan in Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu a vo ve dowa West Bank lam ten te Gaza lam beichun som tolo turin ti thom te po aron langani ang poni sela hei Bible hrilhlawkna kan thlir chuan in hununga Israel fa te an beiron tur thu Armageddon in dona chho tur thu kan no khret to hetia US ne na anin kara chiat chho phei chuanin khovel to phia hnai viau mai the ni ang poni sela Freddy ziah hi kanan chiarange ole kan kaltui main online games the entertainment platform cricket silo melret verole tuna hian dines karthik le tangani zaman ponan khel mek ani tichom vo india cricket app si download la weekly special price omani tisunin he app chunga hianin reward thatak tak real time park te a omin i log in kanin engtik lai po in itlem thei ani tisuni account ni thun zomanga secure emaw UPI le bank transfer mang te in i lokha ila thei don ani I thian te ka va invite lat reward ti idong theya tisunin I birthday a special sang khati idong thei ani tichuanin in sign up I join chuanin member nia program a hianin 15% monthly commission kha idong thei don ani tichuanin cricket download link hi comment section lama kan pine Donald Trump and Benjamin Netanyahu a khu akhir thei donem UN khompui nei meka Israel Prime Minister room Netanyahu chuan a ko thaka quick response QR code aron bel tlat mai he QR code scan hian a code man alang lova Hamas hovin October ni sari kumsang ni somni pathuma Israel anti boya tanga tun hun thlenga thil khendan kim changle Hamas honun ron ziate alang zo code su da QR code da masaber ani mai ome Benjamin Netanyahu hian map te po aron pai rup mai Christian in zona le chana ada sa chu a chana dik makarin atik ngau mai he hroi tu lulul hian zirlai te ma a zirtir tu thil soifi ang main West Asia boina chante Israel che dan chu nun ron ani lova dam kho chu atumna ani jok thu te palai te chu a zirtir hlom Iran soitel lo chuan Netanyahu thu soyakim lo Irani Muslim mi fir fiak ta thopa ache dan te soin map mangin Syria Yemen Iran le ramdanga Muslim mi fir fiak te an tukzal dan te le angong te asoi fia bok mase Netanyahu lecturer hi ngai thlape an tam vak lo zirtina apek don hian Arab Muslim African European le ram thren khat palai te chuan Israel an dem zi an lan tirnan classroom an suasan hum mai chuak lo po an om ve treu tho bok Gaza lama Hamas so an lo lom hle bok Netanyahu ero azam e lova enga te vak angai lo minute somni chungvel chu lecture apezuita ani kha athu soilai mu chu ama ang bokin Israel ramle Israel mi te khum halna Israel che dana dikzia soifiana Palestine pomtu ramte demna le thilti tranto atop thleng rata kalpui tumna ani bermaya kanti tur kan la zo lo deuh ati Hamas ten wai bo chu athu pui ala ni reng Muslim fir fiak na in khovela ti boi zia Netanyahu thu soya tang hian a chiang hle ani Israel Prime Minister chuan athu soi hi Gaza vela mi zong te lo ngai thak ve thei turing Gaza bora hian loudspeaker mangin Israel sipai te chu live a ti ri turin thu ape bok truck le crane a te loudspeaker da furin an PM thuang chuan an ti ani Hamas ten an shen mek omri miran anu pueli sei miran lavi chuan Gaza vela loudspeaker ida tirti kalo hria a Gaza mi pui ho ai chuan be seina mamo ngoi Hamas mi hrente hna thu soila kawati em he loudspeaker kaltlang hian ring leng longin kapasal le midang hren mek te po Israeli nan tan thei to pan chuatur thu hril vela kawadu em tom kan tum lo ti te po kan hril du irem ti angem ati ve bok UN khompui nei na pona te po lung oilo na lantir an lo om le treu mei Manhattan Netanyahu thlenna hotel pona te po lung oilo na lantir thu ziak keng an lo om le treu bok Netanyahu thona Boeing siamuin of Zion hian New York pan turin Europe ram tam zok van boruak chu a hel kuala kong thui zok zo in Dakar som pathum vel Tel Aviv atangin New York in kar hi athok apa ngaya chuan Dakar som pakhat vel thok ani kumsang isomni palia ICC in Netanyahu manutur waranati chuan nuwa European airspace tam tak a hel trum khatna ani tramarua manna
kan soi photo angin US baki Israel hanzil theih an omlo US puina tel lo chuan tuna ache dan ang hian Israel hi ache theih kher lo mai thei bok Israel che dana thirin Trump chuan tok to e BBT in West Bank chu Israel in alak arem ti don lo thu a soi e hi mania Saudi Arabia Qatar UAE Egypt le Turkey roi tu te akom trum khan lo hril hlom ani kan share zelang hei takhini kan thu pui chu Trump palai Steve Witkoff le Jared Kushner te po in te Yahoo an thlem ve mek bok kan hriat tho angin Israel dem tu am pung tial tiala Israel control thei tu am chun US sunga khovel mit afu thup mai Trump tan po alu hai thak ve leang remna awm thei nan kong dik an zo mek thu le na sa zo ka imbiak na te po nei chhozel tum ani thu US president chuan a soi bok US chuan Steve Witkoff kaltlangin Hamas le Israel in rem na tura duan point som ni pakhat omna atar lang to ani kha herot na hi pomania rem na awm chom Palestine ram thar chu ngit le zuala apian na chan sa sangsot don ni in expert te chuan an ngai heta hian Hamas sovin ni chungin Israel mi somli pariat an la hren te chu atura ti na po atel herot na ang chuan Israel sipai te pon Gaza an suasananga mase engtika nge ti achiang lo engtika nge herem na ruam man na hi man tur nge soitel ani lo bok Arab ram tele Europe ram te ron sungin thu nei tu tur pol lai lok din tharan ni anga an mani Palestine lam committee po an ombok ang ti ani Gaza roi tu lai lok atan British Prime Minister Louis Tony Blair chu soirik ani mek bok Blair le Kushner te hi Hamas le Israel boina tire tuma thokreng tu an ni ti hrenonila herot na inaken telpoi mo le chu voi khatma Israel in Qatar ral thuam ma chelek to turani lo ti hi ani Hamas so hian an ral thuam te tunga Gaza an suasan du chun har satna om lova chuati ran ni yang Israel nen ral wong taka dun tura anin tiam chuan ngai dam ani bokang ti te po atel Hamas and Israel mi hren somli pariat te an chuat chuan Israel in Palestine mi tam tak Israel jelatang te po an chua veang ti ani Netanyahu vote tu zong zinga azar ve deuh tho chuan he US Roman na hi an amen ni in the Jerusalem Post chuan atar lang herot na point som ni pakhat omna hi Hamas te chuan a thu chuan an pom to ni in Israeli chanchin bu haret chuan atar lang bok thotran ni atram le Netanyahu te in mu huna he in rem na hi official anem nge ni turangin azia Hamas ten herot na hi an pom thei nan hian Qatar po a in rol Hamas so in sirlo thu le abe bom dang mania Israel in doha abe na adam chok Hamas io Gazi Hamatsun October ni sari kumsang ni somni pathuma khan civil mi te ruk bout su an tumani lo thu le Israel sipai te be tum an ni zok thu asoi Hamas so chon an thil ti hrin chu Gaza Israel chena awangin in chirna an nei lo thu an lo soi ngam bok Hamas chuan soizomin October ni saria kan thil ti ngong chu in UN khom puya hian in mumayem ramza samko pali in Israel nun rona le sualna an muwa an demek he huni kumsom sari pasari vel kan lo ngak to ati he hian Hamas thil tum chiang takin an tar lang ati theyang Israel dem ron an ni theinan le do ron an ni theinan ma hi an lo laveya khun to prim te po anam tranati theyani heti lai hian New Zealand chuan tuna thut chuan Palestine ram apom ri don lo thu apuang malak zel dan tur le Gaza malam hun ala chian lo deuh wang ni in New Zealand sarkar chuan apuang Israel mel malian Iran chuan Russia ni nuclear deal nei tharin he deal hi $25 billion huzet ani Russia puina in power siam chuna tur nuclear power plant pali Iran adin tummani yang ei wang hian mi then khat chon Iran hian nuclear ral thuam lam aboi puina sat zualan rin pha ani Gaza in dona liam tur te trampui tu Doctor Without Border te chuan an staff te nun na atana lawm ema wangin Gaza vela an na tho an chol san ri thu an puang Egypt chu Gaza Israel che dana wanga Palestinian Ratlan Sinai area vela an lu huk launa awangin Israel laka alom lo viau bok Israel sarkar chon Egypt rama palai tirin remna siamatum Sinai Peninsula yen Egypt chon ral thum le sipaya dabel trau maya Israeli tam tak chu an lau thong viau Rafah border crossing Israeli na khwa khirtele Philadelphia corridor vela Israel sipai omwang te in Egyptian lawm lo ani US on Egypt chu in sum turin alo ti to bok
Israel rama khon Drus nammi nuai khat sing ni velan omve Israel sipaya po tam tak antrangani kumin July tha Syria rama Suida province Drus nammi za chong fe ti hlum anni khan Israel chu acha ve vat ani kha Syrian in remna nei tumin in biakna an nei zoya Suida le mundang thren khat chu sipai le ral thuam ommi alona siam turin anin dorme anla in rem hlei theilo US palai tom barak chuan ram pani te hi a in biak tir palai ani Syria marsaklama ISIS mifir fiakte chuan US top Syrian Democratic Force SDF zinga mi panga antiluma pakhat an hliam bok ni in Times of Israel chuan a report ISIS hanron chathar le don ni te po inalang Hauti helpol chun Israel ko pui pakhat eilat chu drones mangin an beya Iron Dome air defense system in heng drone te hi alo man tlat lo mai mi som ni in hliam an tur Israel thinrim hian operation passing package ti in fighter jet som ni vel tiring KM sang ni zani vel an vathok ngala auti te tomna Yemen ko pui sana a an mun pui tam tak an va bom le hrep ani Hauti te drone da that tele an ral thuam dangte anti chiat chau ba ka hauti member tam takan thi hauti te chum Palestine an thlowang ni in an soi Israel chet nu hian hauti te chum missile te po Israel ma an thlo le nuala ma se Iron Dome na na lo thok ta thung Europe Commonwealth puya football lama thu nei tu sang ber UEFA chun Gaza Israel chet dana wangin member ani na suspend turin vote la katum mek UEFA executive committee ya hian member som ni an oma atam zok chun Israel hi suspend an duarin ani FIFA lamina shemve donem shriat ani lo FIFA ho tu pa giani infantino le tram hi anin po riawa Israel hi FIFA lam chuna shremlo mai o mangeti ngai dan te po om heti la hian thalea Israel hian World Cup sang isom ni paru qualifying game Norway le Italy te akhel pui don ani UNO chin sia dani minute ria da tanga kwa dan vela Israel hian Gaza hi boru ka tangin a be thin ani e hian tuna Gaza din mun atilang chiang le aram le a Israeli puite trantina mai neta yahu hian atop rat thenga cheta du Israel dem tuan punga US pon ram dang mit mei aveng veta deu ani Israel hian Hamas mai ni lo kiltina tangin beitu le hotu aneya achunga kan soyang khian a khatokin mel ma ten an va bom le thrin ani Hamas nin chon lo in remta poni se a mel ma dang te hi engtin nge ni yang abikin Iran na lawm Iran ti hian helpol tam taka hom tel ti kan hresi Israel ma bakhi a ko hle ani Trump rotna hi Israel le Hamas ten mingzia kan pom ve ani chuan tang in thlen mai baka Israel sipaiten Gaza an chu sanangai don ta ani thotran nia Benjamin Netanyahu hian a pom ve angem ti chu khovel hriat chak le ngai chamber pakhat ani mek poni sela Israel hi chu Bible in a soilok miawan la doron tho thowarin omani